Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatan wa salamen ala al-meb'uthin rahmetil alemin. Осем каква масек Рамазани со муслимани приближна пеку Аллах Азza wa Jal, adalea со postinela, кълдинело 5 вакте намази, кълдинеле теравјакро намази, o muslimani posebno i talo pravdeva steskoro, to je dela sadaka tar porobar valip. Najšukar primjer tala mengi amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Amaro pejgamberi alisam sarso delas nekakva masek ko nije ka ver maseka dava na kerelasine. Pogotovo palune dešakjataro maseko Ramazani. Zamislim astargjatut lejletul kadr. So znači ne ladava. Sadaka dingyan, ko adala ne parna rakja, ema sargjatut lejletul kadr. Zamislim ko Allah oveza pišmusar oftovarde šuštar dinarija, dali po 10 dinarija, pinda dinarija, 6 dinarija, računin oftovarde šuštar beš, solika rake, ki vaga ko jomul kijame dva dive, koja ki krevengo ko Allahi Azza wa Jal. I vredno soro deve ke Allaheskoro drom, и тало доста баро, која и тали ти добивка, кога решинеа, ти калетар торо малjem те де садак. О добивки и тале бут, и екта радија добивка, и тало со Аллах Азza wa Jal превземинелу прал песте, ем дела гаранција, а два бар вали песо дела пеке Аллахеске, која нав, никогаш на нашал јовел. Олеско пекамбера сам кавакрел, ма некаса малу мине садек. Ем никогаш обарвалипе, со един до садака, никогаш на тикнило. Тоест, ако магјате не гуине торо барвалипе, де садака. Тари добивка е садака кери, и тало адава со кувела туја ко кабър, ем уштела туја кога овеа прожиманло ко Аллах Азza wa Jal. Со пейгамбер сам какрел, ем секој ек тумендар и тало киладовина пере садака кери. Джанена сос учингиола ко два моменти кога ек манушна кела и дуњаја, а на користингја ква шукарибе. Джанена о Аллах саро пишинела лесо пенела, ема керела, те шајсине, те продужинен моро дживди пе ке моментеске, те шајсине ти ранавман, за да те дав садак. Соске карго Аллах Азza wa Jal спомнела садак, соске на спомнела намаз или уручи. Мангелата крела карго Аллах Azza wa Jal мануш претедил пери душа, дикела обари пе која и тало е садака кор. И одолескиов пожелинела, те шај, панда некоја време одел ти крел мери душа, за да те дав повеќе. Или пак, а верда ситуација шај товел, шај која два моменти дикела со надингја садака ко поро дживдипе, ем дикела обилачипе со аракелале, анго ко Аллах Azza wa Jal. Те на бистра, и садака и тало, најшукар превентива чаламаро састип, кога и тале немокино доктори, и одлеско пекамбера сам какрел, وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ. Ем саслярен, томарона свалибе, томаре садакенцер. А вер ситуација тари добивка тере садака кери тало джан, која два моменти кога ту решинеа теде садака ко Аллах Велески Азza wa Jal, ту сјан потенцијално кандидати која со пекамбери кергјату ке дова. Се Аллах Azza wa Jal ко Куран наредингјалески. Хуth min emwalihim sadaqatun. O Muhammed, emle tutar lengoro barvalipe sadaka, zekati, tutahhiruhum, adalea soka čistinelen, wa tuzakihim, emagar soka neguinelen, wa tusalli alejhim, em tekereo lenge dova, inne salateke sekenu lehum, čačipaske teri dova, lengi talo lenge smiraj. Акана дали би муке, коркори тут, тена де садака, или пак тенове таралла со пекамбери алиселам ленге какерел дова.
Одлеска маре предходникија, халилеи вредно созначинела те делпе ко Аллах, Аллахеске азза ва џел садак. Дикен Јаиша ради Аллаху анха, кога решинела сине те дел некоја садака, ој гланцинела с неа дала опар, кога капученла соске, кереа дава, ој капенел. Се бе пијачало долеске, прете перел ко вас е чоролеске, а кеа садака перела ко вас е Аллахеске азза ва џел. И одолеске пренесингјо вела пеаменге чачутни случка. Дикен со керел и садак. Постојнела с нек ходжа, која со дживдинела сине ко Марок. Алолеске пејкамбери алислам ко суно, ем кава керелеске лету те джаки мека. Ка джаки филяни улице ем ка роде мануше ко Алав Ахмет. Ем те вакерелеске и ситут селами таро пејкамбери алиселам, ту кове пејкамбери алислам заедно ко дженети. А пејкамбери алислам која дикела пе ко суно, а два суно итало чачипа. А која мануш лиляпе гело ки мека, најнормално предходно кергја умра, емпереа маленцар цидингја ке адија улица. И пошминела снете родел Исили Ахмет, акарик Исили Ахмет, емчачи паске, несар омануша ингаргеледжи која два тан. Пошмингио народете чудинен пекпак, летале баре имамија, баре ходжаларија, сородена која савко мануша, која на не су истакнато мануш која итало ке девлеско родром, а ракле мануше. Ема која манушка вакерел, со итало ходжа. Еј манушеа, шајли те вакере манге, со Италија деја посебно бути ту со кереа, со пејкамбери сам бичалгјама специјално туке, те вакерав туке дека се леа ко дженети. А која почнува те асал, рекла ме накера ништо посебно. По нина кълдинава да скоро панч вактија намази, тари джума ки джума, Рамазан е ки керава, слабо сум кој намази, на практикуинава. Вакела на мората не си посебно бути. Тогаш се тингјапе манушем какрел. Најверојатно вакерла ква колача лек бути. Вакерла и симан е комшика, која со муло лакоро ром. Ема чиле тринеје ти менцар. Емеа два со керава кога лава и плата, е кваш плата задржинава манге, еме кваш плата дава адале јетименге. Ако пејкамбери алиселам обрадуингјаман дженетеа, најверојатно ко обрадуинелман се бепи ачал акава моро дело. Олеске прала муслиман, користи на кладиве са со ачилоту та Рамазани, десо повеќе садака. Ко Аллах Аллахескоро азза ва џел. Се не случајно, ој викила пе садака тарлаф и ситк, со значинала искреност. О искрено мануш, искрено иманеа, единствено и тало два, која со дела ке Аллахескоро дром. Одолеске ма бистерен, тари врсте садака кири тало, те дено фарди тумаре зекјат тескор, те ден тумаро садекатул фитр. Ем товел исправно, хем томаро мали, хем томаро уручи. Олајте ракелтумен, олајте делтумен секоја хајри, мовен алеске која ракибе. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.